حمد جو خدا ربن به هجمار صلاة و سلام لسر رسول خدا بن. حديثك رسول خدا أمي بيشن قال لي خشكو براي مسلمان دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي أوي نساني قو بنفقين زوجين يعني زوجين هرهاقي دو خيرا دو صدقة شد ببرا دو حفتشتي بهبر الدريا خداي تعالى بنفقين بده يعني صدقة بده دبي روجا قيامته ملائكة لدبي دريه جنته بادكني دبي أي عبد خداي تعالى و خيرته لفي درينه ورد في درير داخلي جنته بف رسول خدا وها دوام دكه دبي ايك جاهلين نميجي بن يعني دناب عبادته خود مثلا نميجا خو پرديقات كريه دائما وقته دكريه سنته خو كرنه صلاة التهجد كرنه صلاة الضحى كرنه لنميجا خو مقاتبيه دبي ملائكات معلومه حش دريه جنتينه يك جوان دريانا باب الصلاة يعني دريه نميجي دبي غازي دكنه دبي ورد في دريه نميجي داخلي جنته ببه دبي ايك جه اهلي جهاد بپیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي يعني ايك قدر خدای تعالى جهاد کربه شغلی به جبو دین اسلام هری سردس به ايگو مجادله کربه دبي دریه جهاد ته غازی کرن دبي ايك جه اهلي روجیه به پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها دبي معلومه وتبعيه ده حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي دريك هي نابي جرته گوتن ريان يعني دريه ريان دبي ساد جدوي دريره ايگو روجي گرتبن داخلي جنت دبن پشتيك اوانا داخل بونو پفتر اوي دريات قاپات کرن جا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي ايك جه اهلي روجيه به يعني دمها رمضان روجيا خود دقات کربه گرتبه خيرا روجيا خو بغيبته بنباشيه بطال نكربه دبي دريان قاپيسي ده ملائكه بعد كنه دبي ورد في دريه هاني داخلي جنته ببه دبي ايك اهلي صدقه به يعني صدقه در خدای تعالى ده پردانه ده جيوه ده دانه ملائكه دريه صدقه ده بعد که وها رنگه هر کی کیج اهلی کیج عملی به کیج عملی پیش کتب دناب عملی وی دیه قنج به خدای تعالی دک سبب وی عملی وی گوب سبب وی هر جنته ملائکات لدوی دریه جنته غازی ویدکن وی دریه هانر دبی چاق پیغمبر علیه الصلاة والسلام اف حدیث هانی دبی حضرت ابو بکر راضیبون خدای تعالی علیه به اوجی لوی دریه جو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپرسه دبي يا رسول خدا ذاتا مقصد جه چونا جنته یکی گو دریکی جوانا تنجر بي غازي کرن او هر جنته بسيوي يعني مقصد گو هم هر جنته يلانز دبي يا رسول الله قالو كسي گودوا دريانا قشاده بي باكرن يعني هم روجيا خوا قنجگر که هم نميجا خوا حق و حقوق دايه هم صدقه دانه هم در خدای تعالی جهاد کریه ایجا هر حشت دریه جنت البر وکرینه ملائکت جر دبی کیجا دریه دخوازی دوی دریه هانی ردر باسی جنت بب دبی گلو یکی وری هی گودوا دریه گشا به باکرن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی بله حضرت ابوبکر به دبی تجی یک جوانه گوید هر حشت دریه جنت ر ملائکت غازی بکن و به ور درباسی جنت بب قال لي خشكو براي مسلمان بلكي وك حضرتي ابو بكر ان شاء الله خداي تعالى حشرامه وتهد بوان ربك امشي بوان داخلي جنتي ببن لبلي بلكي وك وان ده هر حش دريار امنين غازي كرن جنتي اما انا ام دمهك مبارك دنه ام دمها رمضان دنه معلومه وتباي ماغو ريان قابيسي دريه ريان هي ايگو روجیا خود دقات کربن و وید دریه هان ربین غازی کرن من روجی گلی خشکو برای مسلمان ج 12 ماها محکه تنه يعني 11 ماها ام بفطار محکه تنه چا گو ام دقات بکن روجیا خو مها رمضان ام حق و حقوق روجیا خو بدنه را قیامت ان شاء الله اب نشتغالی که نورمال انسان پیغمبر خدا گوتیه دريان قابيسي دوي اهل روجيه بين غازي كرن جنته جبر ويكي جبو گو امجي
ڕێیان قاپیسی دەبێن گازیکردن دەریە جەنەتێ گەلی خوشک و بەڕای مسلمان ئەم لە ڕۆژیاخوا دیقا بکەن vê meha Remezanê em firset zanibin معلوم وقت زمان گوها توش دەستê me re çû didî bê wek masî goşdestê te şemitî ket avê û çû nema artık firsetê zevkirin em înşallah bigihên gelek Remezana em gelek rojiya bibînin lêbelê malûmê we tevayê kes nizane wê heta kengî ya şamîş bibe belkî ev son Remezana me bi belkî son meha Remezanê em ya şamîş dikin ji ber wê yekê em xwe bikin müsteheqê ji wanê govê deriyê reyan dibên gazîkirin cennetê Xudayê Teala bikin nisîbê me we teva got wî deriyê hanê re em bên gazîkirin cennetê û Xudayê Teala vê meha mübarek girtina wê bikin nisîbê me we teva û dîtina gelek Remezana bikin nisîbê me we teva bimînin di xêr û xweşiyê selama Xuda bereketa Xuda rehm û mexfîreta Xudayê Teala li ser we be